Ovo je nova emisija na putevima. Autologija Total Car Show. Bićemo brzi. Bićemo sigurni. Bićemo zabavni. Autologija, polovnjak, Dodge, nije. Ova Škoda je... Ne, brate. Idemo njena šveca. Da mi nepravno stoji vugla. Jedan od velike... Testirat ćemo polovne. A testirat ćemo i nove automobile. A vi ćete nas gledati iz nedelje u nedelju. U ovoj emisiji gledat ćete test polovnjaka Renault Scenic, krug sa šampionom, specijalni gost Ajsni Grutin, test Volkswagen Amarok, noviteti Mercedes-Benz A-klasa. Pred vama je Renault Megane Grand Scenic iz 2004. godine. Ovaj auto je inače tata monovolumenskih vozila, pa ćemo mi da pogledamo kako izgleda tata posle 130.000 km. Muči li ga šta i da li je u krizi srednjih godina. Upadajte. Preko 7 mora i 7 gora, daleke 1997. godine, Renault je na bazi Megana lansirao prvi kompaktni van, za čijim su primjerom ubrzo krenule i ostale komšije. Sa pojavom druge generacije Grand Scenica, Renault, poznati kao Renault, je odlučio da prvi u ovoj klasi ponudi vozilo sa dve različite dužine karoserije, kako bi širi broj kupaca mogao da odabere vozilo za sebe, u skladu sa potrebama. Standardni Scenic je tako dugačak 4 metra i 26 cm, a ovaj Dugajlija 4,49. Ovaj auto je ogroman i tačno se vidi ta razlika u odnosu na kraćeg brata. Kraći brat je možda malo lepši, ali zato ovaj Grand Scenic sa svojih 23 cm više ima veći prtljažnik i ima 7 sedišta. U onom Scenicu je, dakle, zapremina prtljažnika 430 litara, a u ovom 650. Ono što je prvi izmislio Opel i pokazao u Zafiri, uspešno je primenio i Renault. Dodatna dva sedišta se kriju u patosu i vade se brzo, potezno i lako. Prvo valja ukloniti roletnu, a potom prekrivač i jednim pokretom ruke, hokus pokus preparandus, i auto ima 7 sedišta. Istina, na njima nema mesta za odrasle, već samo za klince, a i tada srednja klizna sedišta treba pomeriti malo napred, kako bi bilo mesta za noge. Kada je svih 7 u pogonu, ostaje vam prtljažnik od samo 200 litara, ali su moguće i razne međukombinacije, koje zavise od broja putnika i količine prtljaga koju nosite sa sobom. Naravno, postoji i opcija selidba venčanog kuma, kada se uz preklapanje svih sedišta, osim vozačkog, dobija prostor od 1920 litara. Inače, kada sam ja kupovao auto, ovo licko je falilo da kupim upravo ovaj. I to baš zbog te praktičnosti i upotrebne vrednosti. On ima zaista mnogo mesta, ima ovu zanimljivu digitalnu tablu i mnogo nekih zanimljivih caka i rešenja kojima pleni i zapravo osvaja ljubav. Postoji i skriveni bonus, a to je dejstvo na klince, ukoliko ih imate. Ako vozite klince u ovom automobilu, oni će biti oduševljeni i skrivenim pregradama, i praktičnošću, i ovim zavesama na zadnjim prozorima, kao i stočićima koji se nalaze na prednjem vozačkom i suvozačkom sedištu. Dakle, mogu čak i da crtaju na putu do mora. Dakle, kada idete na duži put, vozač odmoren i zadovoljan, a klinci mirni ko bubice. Scenicov adut je mnoštvo praktičnih detalja, među kojima se pre svega ističu ostave i pregrade. Njihova ukupna zapremina je blizu 100 litara i nalaze se i u vratima, i u podu vozila, i ispod sedišta. Centralni naslon za ruke je zanimljivo dizajniran i zapravo je mini magazin koji M lepo izgleda, M prima nekoliko flaša sa vodom, i to onih velikih od 1,5 litara. Osvetljen je i ima elektropriključak od 12 volti. Ovaj Grand Scenic naravno posebno prija vozaču. Ja imam utisak da vozim neki mali avion. Ne zbog brzine kojom se ja krećem, nego upravo zbog igračkica kojima sam okružen. Pod jedan, palim ga na dugme ovde na komandnoj tabli.
Pod 2, imam komande muzičkog uređaja odmah ovdje iza volana. Na samom volanu koji odlično izgleda i odlično leži u ruci imam komande tempomata. Nije previše bučan, a pod desnom nogom imam dizel motor od 120 konja koji odlično vuče. U testiranom modelu nalazi se poznati Renault 1.9 DCi motor jačine 120 konja. On je kasnije postao i jači za 10 konja, ali je i u ovoj verziji bio više nego dovoljan. Potrošnja po gradu se kreće oko 8,5 litara, a na otvorenom putu, smirenom glavom, hladnim srcem i laganom nogom možete spustiti potrošnju do blizu 5 litara. Maksimalna brzina koju ovaj Le Grande Francuz postiže je 188 km/h, a ubrzanje do 100 km/h traje 12,7 sekundi. Ništa spektakularno, ali hej, spektakl se ni ne očekuje od ovakvog auta. Taj utisak mini letelice je samo pojačan dizajnom unutrašnjosti ovog Grand Scenica. Tu je naravno ta famozna digitalna tabla koja nije odmah čitljiva. Čovjek mora da se privikne na nju, ali sadrži sve neophodne podatke. Dakle, ja tu imam podatke sa putnog računara, imam podatak o temperaturi motora, imam podatak o količini preostalog goriva, tu je naravno obrtomer, zatim brzinomer, spoljašnja temperatura, pritisak u gumama, komande radioaparata i bla 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 bla. U svakom slučaju divno izgleda. Testirani Grand Scenic je opremljen sistemom slobodne ruke, što znači da se otključavanje i zaključavanje obavlja samo, čim se uhvatite za bilo koju kvaku. Tu je i automatska elektronska kočnica koja se sama aktivira po zaustavljanju vozila i sama deaktivira kada poželite da nastavite kretanje. Duš udalo za kretanje pod ručnom. Digitalni klima uređaj izgleda svemirski, radi dobro i u stanju je da rashladi veliku kabinu. Kome to ne odgovara, a voli i vetar u kosi, ima na raspolaganju i panorama krov, koji posjeduje opciju postepenog otvaranja i dodatno naglašava prostor u kabini. Fancy. Dodatna praktičnost dolazi uz zadnje parking senzore, iako auto nije posebno nepregledan. Deca su neprijatelji svetlog interijera, ali sami materijali koji ga čine nisu loši. Izdržljivost je na pristojnom nivou, ali samo pristojnom, ne bolje od toga. U srpskoj nomenklaturi gde se nalaze čaša, vozila ga baba, vozio ga pilot, vrh i ekstra, ovo je osrednja polupuna čaša. Ipak, ne treba ni zaboraviti da je ovaj auto prešao 125.000 km. I na kraju jedan utisak iz vožnje ovog auta. Iako je ogibljenje mekano podešeno, ovaj automobil nije nestabilan. Naravno, ako vozač preteruje sa svojim zahtevima, uključit će se elektronska kontrola stabilnosti i odraditi svoj posao. Ona se uključuje pravovremeno i efikasno. Zapravo treba uvek imati na umu zašto je ovaj auto namenjen. On ne služi za obavljanje brdsko-brzijskih rekorda, niti za neku oštru seču krivina. Ovo je jedan familijarni porodični dugoprugaš i za toga treba i koristiti. 2004. je godište, prešao je 125.000 km, može se kupiti za keš po ceni od 6.499 eura. Jedan veliki porodični automobil koji pritom ima mnogo zanimljivih rješenja, a i vrlo zanimljivo je dizajniran. Dakle, ako je pitanje čime na more ili čime ići u kupovinu, ovo je pravo rješenje. Ovo je najbrži deo emisije Autologije i zove se Krug sa šampionom. Pored mene je Dušan Duca Borković, šampion Evrope u brdskom usponu u 2012. godine. Majstore, još jednom, čestitke. Hvala puno. Je bilo teško? Izuzetno. Pa čekaj, postoji si rekord staze na nekoliko staza, kako teško onda? Pa, s obzirom da smo postavili neku jednu dobru podlogu prošle godine, to je 2011. Ove godine nije bilo razloga da uz moj kvalitet i sponzore, uz dobro pripremljen automobil, osvojimo Evropu, osvojili smo. Sad nam preostaje da sljedećih nekoliko godina probamo da osvojimo i svet. Odlično, to je dobar plan, to je dobar plan. Pazi, zamislio sam da nam dođe neka javna ličnost i da u situaciji uslovno rečeno opasno i po život, dakle ti radiš ono što najbolje radiš, a on se malo plaši, ili ona, da nam odgovara na neka pitanja na koje bi svako trebao da zna odgovor. Koliko si ona beše visok? 2.07. Ajde nađemo nekog na visini zadatak. Ajde. Pa čekaj, evo ga ovaj mali može. Gde si Mišo? Dobrodošao. Zdravo, mali. Dobro, reci mi, jesi vozač inače? Pa, kad se ušikam najbolje mi ide. Odlično. Tad vozim nekako, Najbrži si Tad najbolje tad voziš sa zadnjeg sedišta. tad koristim i rikverc. Dobro, reci mi, ja pazi, imam ovde pažljivo pripremljena pitanja, neću ti pokazivati sada. Nemoj. To, jesi spreman da odgovaraš na Pa pitanja? spreman, kako ne. Dobro, da ti frka. Učio sam noće sva pitanja. Mislim, ne znam šta ću nam pitaš, ali stvarno... Pazi, pozvuću te frka na mi, telefon i... Pa kako nije? Pa dobro, ajde da vidimo. Ajde da vidimo kako će to da izgleda. Ne znam, da uopšte ulazim u taj auto. Ma uđi, Ja nema ne veze, bi samo ušao, zatvori oči. ja ne bi ušao. Zatvori oči samo. Šta ti misliš, brate, što držiš Brate, tu... tvorac. A?
Šti umesto mene. Čekaj, dajte nekog drugog. Ovo ja, brate, niste mi rekao, brate, rekao si dođem na emisiju, provozam Dačiju i kao idem kući. Ne, treba samo da mi pomogneš, znači neće da upali na gurku moramo da... Daj fazu. Ćemo zajedno guramo. Ajde zajedno da guramo. Ajde vidim. Rekao si testiramo Dačiju, brate. testiramo, uđi samo. Logan 1.1. Ne, uđi samo desno, ne. Uđi samo, uđi samo. Ne, nema frke, uđi samo. Čekaj, Dačija kad 1.1. To je na kraju staze, Idemo. Ime i prezime. Koji je dan danas? Ja me čuješ? Čuješ! Alo? Ime i prezime. Šta bre? A šta me pitaš, čovjek? Ime i prezime. Vladan Aksijević, Prvolepčani. Si živ, čoveče? Šta? Ne čujemo! Maši rukom ako si živ. Ajde! Zapali gume ako si živ. Čujem! Dobro, koji je danas dan? Dande! Dobro. Glavni grad leve obale Dunava. South Central Cottage! Dobro, South Central Cottage. Koji instrument svira Jovan Kolundžija? Električni bubanj! Odlično. Reci mi koliko je visok glumac Nenad Okanović? 1 metar i 1 milimetar. U kojoj zemlji se nalazi nekadašnja Troja? U Turskoj. Koliko je 723 puta 415,2? 656.929. Koji je glavni sastojak asfalta? Nafta i plin. Dobro, ko je najbolji i najtrofejniji srpski automobilista? Velja. Odlično. Kad si položio vozački? Novak Đoković. Novak Đoković, nije. Kad si položio vozački? U julu prošle godine. Kako ti se zvala prva devojka? Jovanka Broz. Šta si imao iz biologije u 5. na 2. polugodištu? 14,5. Nabroj mi 3 knjige Dobrice Ćosića. Pecanje u 3 doma. Sjajno. Sjajno. Kak je Ćosić, brejde? Jel ti muka? Nije. Jel ti muka? Jeste. Odlično. Crazy ass. Da vidimo kako se Negrutin proveo. Kako je bilo? Ma idi. Hoće ti iznesemo, šta? Kako je bilo? Svaka čast, izdržao si. Pazi, napravit ćemo ove rezultate na tabeli, bilo je dosta zanimljivih odgovora. Ma brate, koji mi pitaš me u ovoj ludnici opšte, si lud. Odlično, vidjet ćemo, u sledećoj emisiji vozimo nekog drugog, pa ćemo vidimo ko je dao više odgovora. Za sada, Šokata. mogu da ti kažem, od 15 pitanja odgovorili si pozitivno na 20. Svaka čast. Hvala, brate. Hvala, majstore. Hvala na vožnjici, Čuvaj se. lepo je bilo. Čuvaj se, idi peške sada. Idem, brate, da malo da... Pa nemam ni auto, šta ću? Vidimo se. Odo peške, vidimo. Ćao. 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 Volkswagen Amarok ili prevedeno sa jezika Inuita Vuk. Sa dužinom od 5 metara i 25 centimetara, širinom i visinom od po 2 metra, slobodno možemo reći veliki Vuk, vučina.
U vremenu u kome postoji Porsche sa dizel motorom, zašto ne bi postojao i ogroman američki pick-up sa Volkswagenovim znakom? Osjećaj u vožnji ovog kamiončeta je vrlo zanimljiv zato što je auto veoma glomazan i vi u svakom trenutku tačno znate koliko je velik. Ispred mene je jedna ogromna i dugačka hauba, ceo auto je dugačak 5,25 metara i iako jeste, da kažemo, radna mašina, ja nemam ovde utisak neudobnosti. Prvo zato što je ovo top verzija u kojoj se mi trenutno sada vozimo, a drugo zato što je on tako i napravljen da nije preterano nestabilan i pored svoje visine i svoje namene, a istovremeno nije ni previše bučan. Od opreme nabrojat ćemo svetla za maglu, odličan MP3 audio uređaj, dvozonski klima uređaj, grejane i elektropokretane retrovizore, zatamnjena zadnja stakla, atraktivne aluminijumske 18-ice, tempomat, hill descent control i utisak strahopoštovanja. Unutrašnjost u ovom autu je posebno prijatna, kao da ovo nije radna mašina. Ova crna i brown plastika koja se nalazi oko mene jeste nešto grublja, ali deluje kao da će tu da stoji 100 godina. Inače, od ostalih stvari, ja ovdje imam i sva 4 prozora na struju i to sa automatskom funkcijom, pomeram elektronski retrovizore, podešavam visinu farova, imam odličan klima uređaj i mnogo nekog mesta za sitnice i krupnice, čak i za onu posebnu šolju iz koje se pije vruća kafa ili vrući čaj. Ostaje samo da pustimo country na odličnom muzičkom uređaju. Amarok pokreće dvolitarski dizel četvorocilindraš sa ili jednom turbinom i 122 konja ili dve turbine, odnosno biturbo i 163 konja. Srećom po vas, ali i po mene, mi testiramo ovu top verziju, dakle jaču. Rekli smo da je obećana prosečna potrošnja 7,8 litara na 100 km, dok je u realnoj gradskoj vožnji i malo maltretiranja po Kosmaju i okolini Beograda došla i do 10 litara. Ovaj podatak ne treba da vas uplaši jer je vožnja na testu bila sve osim štedljiva. Nedostatak testiranog vozila jesu parking senzori kojih ovde trenutno nema i zaista ga je nešto teže voziti u rikverc i uparkirati zato što je zaista mnogo velik. Ali opet ta veličina izaziva strahopoštovanje kod drugih vozača i nekako su izuzetno predusretljivi kada im nađete u susret ili im se nađete u retrovizoru. Dakle, ili je veličina u pitanju, kako ono kažu, veličina je bitna ili nije bitna, ili su se saobraćajna kultura i običaji kod nas dramatično popravili od juče. Selekcija pogona se vrši prostim pritiskom na dugmiće koji se nalaze pored menjača. Preporučljivo je kretati se pogonom na zadnje točkove kada je manja i potrošnja, a kada vam zatreba pogon na sva 4, to se odabira pritiskom na pomenuto dugme. Takođe je moguće odabrati i for low režim rada za izuzetno teške terene. Tada se prenosni odnosi u menjaču menjaju i postaju izuzetno kratki, a obrtni moment je koncentrisan na vaše vučne zahteve i izlazak iz, na primjer, dubokog blata. Amarok takođe ima i blokadu zadnjeg diferencijala i hill descent control, odnosno uređaj koji ograničava brzinu vašeg kretanja nizbrdo kada samo koristite volan, ali ne i papučicu gasa. Naravno da nije udoban kao jedan Mercedes, ML ili GL, ali je za razliku od sličnih vozila ovde napravljen dobar kompromis. Slobodno možemo reći da je podvojena ličnost u pitanju. Nije izrazito nestabilan na autoputu, a izuzetno je sposoban van puta. Do poskakivanja automobila dolazi samo prilikom veoma grube off-road vožnje, ali i tada to nije ništa strašno. Prolazite svuda i uvek. Ako lažem ja, ne laže snimak. Iza ove duple kabine koju naš narod iz odavno zaboravljenih razloga zove putar i dalje, nalazi se otvoreni tovarni prostor koji ima dužinu od preko 1,5 m i koji može da ponese 1150 kg tereta, dakle više od tone. U njega Europaleta staje opušteno i to popreko.
sa svom prikazanom opremom je 38.326 evra i 28 eurocenti, ali je u nju uključen i porez, i carina, i dodatna oprema, koja ovde nije malo. Najniža cena Amaroka na našem tržištu je nešto iznad 22.000 evra i ovo važi ako odbijete PDV i registrujete auto kao teretno vozilo. Kako to obično biva u autologiji, gde sam ja, tu je negde i tonac. Evo mi se zajedno vozimo kako bi sumirali utiske o ovom Amaroku. Šta je to što treba da ima jedan dobar terenski pick-up? Treba da bude dovoljno robustan i dovoljno prohodan na svim terenima. Treba da ima dovoljno snažan motor, treba da bude dovoljno udoban za petoro i dovoljno bezbedan za petoro i treba da može da ponese tonu tereta. Jednom rečju, Volkswagen Amarok. Ekipa Autologije je nedavno prisustvovala svetskoj promociji novog Mercedesa A klase u Portorožu. Od prethodnih modela ostalo je samo slovo. Stručnjaci Mercedesa su krenuli od početka i umesto povišenog Baby Benza napravili sjajni novi hatchback automobil, koji izlazi na crtu BMW-u serije 1 i Audiju A3. Praktično, započeli su novo poglavlje u segmentu kompaktnih vozila. Izuzetno dinamično dizajnirana A klasa je sada i niža i bliža kolovozu, i to za 16 cm. Dugačka je 4,29 m, a široka 1,78 cm. Na prednjim točkovima se nalazi klasični McPherson, a pozadi 4 nezavisna ramena. Sistem je podešen tako da A klasa prosto grli put. Ovo je veoma vozački auto koji vas lako natera da pomislite da je sve moguće. Zanimljivo osmišljena ruta nas je vodila od Ljubljane ka Portorožu i autoputevima i preko serpentina. I sve je bilo sjajno. Imali smo prilike da dodatno proverimo efikasnost donjeg postroja i to na sportskom aerodromu u Portorožu. Probali smo verziju A250 Sport sa kojom su se poigrali momci iz Falterbacha, tako što su joj promenili prednju osovinu i izduvni sistem. Nazovimo to nagoveštajem AMG verzije koja se očekuje 2013. godine. Ako uzmemo u obzir da nisu svi autonovinari vrhunski sportski vozači, onda podatak da nije bilo nikakvih incidenata na stazi iako se vozilo veoma oštro, dobro govori o tome kako funkcioniše ogibljenje nove A klase. Što se tiče motora, predviđena su 3 benzinca i 3 turbodizela. Osnovni benzinac ima zapreminu od 1,6 litara i razvija 122 konjske snage. Jača varijanta ovog motora iz modela A200 ima 156 konjskih snaga. Za A250 ostavljen je dvolitarski turbomotor koji razvija 211 konjskih snaga i maksimalni obrtni moment od čak 350 Nm. Najmanji turbodizel motor zapremine 1,5 litara razvija 109 konjskih snaga i maksimalni obrtni moment od 260 Nm. Istu snagu i nešto manji obrtni moment razvija motor od 1,8 litara koji je uparen sa sedmostepenim robotizovanim menjačem. Najjači dizelaš zapremine 1,8 litara razvija 136 konjskih snaga i maksimalni obrtni moment od 300 Nm. Standardni menjač je šestostepeni manuelni, a uz pojedine verzije isporučuje se pomenuti sedmostepeni sa 2 kvačila. Stilom, komforom i atmosferom u kabini novi model se mnogo udaljio od prethodne generacije. Automobil možete naručiti u nekoliko paketa. Pored standardnog, tu su Style, Urban, AMG Sport, Exclusive i AMG Exclusive. Prodaja nove A klase uprkos ekonomskoj krizi u Evropi startovala je veoma dobro. Sa prijemom poručbina se počelo tokom leta i do sada se tu upisalo 90.000 budućih vlasnika. Impresivno, zar ne? Možda ste i vi među njima, jer cena na našem tržištu startuje već od 20.898 evra za model A180 sa benzinskim motorom.
Nadam se da ste uživali barem koliko i ja. Gledamo se ponovo za 7 dana. Ćao!